Nā tērā te kaupapa hono a pakihi I poea ke mo ngā pakihi Māori o te rohe o Whanganui. Ka whai wāhi atu ko ngā kaitohutohu pakihi Māori, ngā tarika wanatanga me etahi ratonga a iwi ki te hui pakihi Māori ki roto o Whanganui. Ahakoa ngā pōraruraru me ngā toi mahatanga o enei wā mate ko Whiori, kua oti I enei Māori te whai huarahi hou e angitu ai rātau. Anei a Regan Paranihi. He whakanui I ngā mahi angitu o enei Pākihi Māori. The most important thing is bringing Māori pakihi together. To celebrate marae, hapu, iwi, to celebrate what we are all about, which are whānau, growing our community, growing our pipi, as we can see, and just bringing our whānau together to celebrate their success. Kua whakau ia I ngā pāti reo kore ki tōna anō rohe, he Pākihi ihua mai ana āmio I te ao. Tētehi āhuatanga kua kore e kitea ki tōna tūranga waiwai. My background is in innovation and I wanted to do something different, something that no one else is doing. So I think the nearest place you can do it or hire from is down in Christchurch, Wellington and Auckland. So there's a huge gap. Aha kua ngā pihitanga o te wā e mato ana te tipu o enei Pākihi Māori. I definitely think with COVID and everything that's happening at the moment that this is the way to go. Ko te rongoa moku, ko te mahi toe, no reira I roto I te rāhui, ai nui ake o ku haura e wāte ana ki te u ki enei mahi no reira. Ai maringa nui ngā wā rāhui I wai wā, ai ki te tuki enei mahi. Hei tātānia Tiori Anderson Town, he āheinga nui tēnei mā Māori e para I tā rātou ake ara. Being able to be in control of your own destiny, that's probably the most important thing with Māori businesses. You know, setting your own kaupapa and being able to fulfill that as well. Koinei noa iho te ti matatanga mā enei Pākihi Māori. Ko te whaenga ina nei kia pakaria ke te tū o tā rātou Pākihi ki tēnei au kiko. Regan Paranihi, Te Karere.